Beli baro kini ketiga kubur Laitkam hagaba ka Directorate of Health Services Meghalaya Recruitment acara perlu ka code application nagbenta ki senior lene kini ki medical health officer but ki junior specialist. Tiga total nomor post kedon harus South Santali sama kantam ya ki bala wan dani ki bala pendep ya kecing kuliah doktor samaya gani ka kubor but dani ka DHS Meghalaya ka khot be tik tang na bentai kino ki doktor ki badai na pok state Meghalaya kinum pediang na ki wiki doktor di la yathu bat la batai ha ka notification ru ba kin page bat kin pediang tang ya ki doktor ki badai na pok state Meghalaya di kapus nim hangni kan di medical and health officer kadon life hoteli ki post hakba ka salary lane ki jingsew kan di nyo phawaja shibana fix ban kabar ka di jong ki junior specialist khatsan tli ki post ban ka salary kan di khandai phawaja di nakini ki khatsan tli ki post ndriu tli ki post kinde ki obstetrics ban gynecology but khandai tli ki post kinde namta ki anesthesiology but ka age nakamta ba kin apply ye ki post kande option haru sun post nem but the qualification pade nakamta ki medical and health officer kande MBBS kande nakabanta kini ki junior specialist pade fide bandon ya ka MS jongka obstetrics but MD jongka obstetrics and gynecology but MD jongka anesthesiology kita ki qualification ki ba phiham an pendep lane lada phila dep ikite sumhaban le ban apply nam ta ki post ban inne iphi daka direct interview kata ka neutrik benai me araja interview ban kajaka kande ha ka room number 402 apo ka Directorate of Health Services Health Complex Laitkam ti yepi baro ki khun samla ki balak arang baru ada phimpat yo kam ki jam bofer yo se phidang kwa ban awat ki kam sarkar wala da phila pendep ki le doktor nei nam ta ki post ki balai hadu South Santali live hoteli na ko bentai ki medical health officer kat Santali nam ta ki junior specialist kumbang ala deban patai hagan ni video tangkatahi English bun bar wan nung klepat ban share like ban subscribe nam ta ki we pede ki upcoming videos hang pede bat ki kubor Laitkam hapo ka state bat habaro ko kari India English bun